Vítam vás u videa, dneska sme hrali Zero Build Rankedy a môj kamarát ma potiaľ do 40 kg víno. To by si neuverili, môj kamarát je insane. Užívajte video. Crack. Asi 7 crack. Pod nami. Máme 30 kg, kámo, oni sa budú stále oživovať. Jo. Čo ti jebe, kam ideš ty kokot? Celú dobu, aby to jeblo, tak som hral na druhom rozlíšení. Čo? Chápeš? Ja som mal iné rozlíšenie celú dobu, ak sme hrali, odkedy. Ale išlo ti to. Išlo, Má ale... dať? Na tomto mi to pôjde ešte No, vyššie. kamo má Stinger, STNGčko chlapí. Pôjde resovať, ide resovať. Nebo. Kde je ten typek? Dole, ako ideš do tunelu. Je. Ty kokot. Fuj. A ten finish na tým môj? Jo, dám A ešte. v tunele resuje. Ja som jednou nokol a druhý to nabehol. Nemáš náboj do M-ky? No. Piči. Ideme na nich? Skoro nemáš Dobre. náboj do ARka. Teda do... Dobré komise. To? Na mne. Nice. Má jedno. A dá si pravou kartu. Na mě je celý trio. Piči. Idem za tebou. Ne, no. Má jedno, dead. Dúfam, že ťa nezajebe, lebo ja už som tam skoro. Oživuje ho, alebo? Minigun. Asi jo. Jo, živuju ho. Já už ho zvedl teďka. Tady. Nice. Ale nemá shotgun, chlape. Utíkají oba dva. Nice. Nice. Bach na to typka s minigunom, ide vás. No. Ten sa toho nebojí, ty kokot. Teda si náno. Ja nevidím ani do misky si, ty kokot, ako tomu mám. Izbe. Pojď se možná probarali. Ja mám full. Nemáš nejaké rakety? Mám. Dík. Ešte tam máš staknežík? No, všetko vybité, to je v klíči, fakt. Ideš ho oživiť? To je. Klíče. Aj, moc ľudí. Ja, to je dosť ľudí, no, môžeme ísť high killky. Ja som ti povedal, že to bude 40 kg vyvieť. No jo, ak ideme ďalej fightiť, tak padne, no. To auto? Za chvíľu vybuchne. Tuto sú... Majú tam dve autodementi, kámo. Nice. 56, 1, 80. Ten modrý. Má jedno, dead. Nejlepší aim. Skoďte na toho ďalšieho. Mám vybité všetko. Dostal? Má jedno, choďte ho. Koho? Také na kopci ide na launchpad. Aha. U mňa jeden. Čo vám jebe? Dvaja u mňa. Bacha. S tím autem, hajzl. Rošudoval. Dostal sa auto. Má jedno v tom aute. Má jedno, fakt. Knock, jeden knock pri mne. Piči. 30, 20. Crack. Dead. Pátíte niekto? Alebo? Já. No ne, ale to ešte na kopci bolo jedno duo. Že Ale jedno to, duo. já to Jakety? stále Auto. zabiju. Sorry, ja som ti uvedal. Ja som nechcel, aby ťa zabil. Chceš medkit? Ne. Tady je. Kaj ty pri mne. Som s tým v aute, U teba v aute? Jo, v aute, šutím auto. No tiež, vyskoč asi, potom. Čo ti jebe? Jaký build dajú ty kokot? Knock. Nice. Z kopca. A
Á, viem. Znič Ale to, som znič ho chcel to. vylútiť, lebo Tam nemám sa nedá rakety. ísť, kámo, čo je za kokotinu tá hra. On nemá Nemáš hapkanie. rakety nejaké, Peťo? Mám 4. Vyfízujem. Áno, sfíznem, kámo. Jak hrajú. Idú autom za nami, jo? 1 minus 118. Ideme ich? Nemá Poďme ich. shieldy, už má biele. Staviť sa Poďme. 2 do bielých, taký bielý skin úplne na kopci. Toho čo vidíš má minus 88 Crack, za tým to, stavom. Vajty. Jedno v tom aute. Šipte to auto. Dead. 30. Nice. Auto vybuchlo. Na kopci ešte. Či ten bunker. 30. No, Nice. a ešte jeden. Kde? Pod tým. 30 pod bunkrem. Dostal 80 auto. Nice, kamo. Nice. Good job. Letí. Letí, no. Oh shit. Nemáte do shotguny náboj, ja mám jeden. Na play. Dík. 18, 60 crack. Marno. Nice. Nice, a ještě z vrchu. Oh, Čo tebe, jak ma hitol? dostal jsem. Ty piče, já jsem dostal jedno. Kámo. Ma zajebal tou kokotinou. Čo ti My merda? taky, no. No. Mi dal plošný damage s tým. Rebootuje, tam ešte niekto rebootuje. Zobar, Já tak, to tak, nebudu tak. někdo. Tam ich je veľa, ako hovado. To je náprd, no. Piči. To som to jebal. Ďakujem, ten kame sa nedá zničiť, pohodička. Nice, kámo, Nice. 2 hápka. Máš tam aj rakety. No lepšie revolver tam máš. Chod do tej portky, nie? Oproti tebe. Ako? Chod do tej portky oproti tebe. A tak mu daj. No. Nice, pekne. Medalon ti tam ide, ok? Nevadí. Sú jeho teammate? Asi nie, čo? Jo, asi ne, ale je tam viac tým. Je to, sú. Sú to jeho teammate. A to sú boti, pozri sa, ak sa hýbe ten debil. Čo ti mrdá? To ARko je insane. To je no. A nebo Suspio je insane. Žilva ninja, nemáš prebité arku potom keď tak. Oh. To je škoda, že ka resnul, ale... Tak no, si pekne nerobili. Idem vás oživiť už. Ok. Moji kartu nemáš. Nevadí, ja ho kúpim. OK. V tých skladách budú padať high killovky, ty vole. 30 kg sa dá ešte dať, no. No, kámo, to se dá dát tak 40 ještě. No, hej. Ozaj, no, tam idem. To už tam možno ísť úplne na pôdu. Ale nebudú mať možno ani medkidy, takže... Ne no. Ten Na jeden kopci. ide do zóny. Ale ide na kopci v tej portke. Tu máte ga na to meč. Ok. Aj med mistuje. Máte někdo rakety? Nemám ani ja, no. OK. U mňa je celý fizz, idete ho dá niekto? Nie, on počká, si poberiem nejaký náboj. A zozadu máš Nemám šutu, vôbec jak ste náboj. vy, tak zdáva mi. Tam je typek, tam sú dva typci. Kde? No. A jo, Dostal? Macha. Knock? supervy. Idem na nich. Kdež idem? Deepo je kamarát. 83. Jedno jeho kamarát. Malou. Viem mu koľko má.
Zabiješ ho? On dipuje, on má veľa rotate, kámo. 19, 19. Dead. OK. Tu nás čaká, tu je typek. Jeden u mňa. No To vidím, je mám celý tým, to míčka. je celý tým u mňa. Oni sú pod nami, máme výhodu. Full. Dostali? Crack Ten jeden. má upelov. Tento má jedno. Dáva slurpa. Já jdu. Kámo, prečo má doraba taká 0 Třicet. kvôli jednému killu? Má low mu, zabiješ ho? Má úplne jedno. Nice, kámo, to som mu to oplatil ten kill. Máte tam mytické arko. Nice. Ona bajdora, kto je tu. Oh, nice lord. Nemôžete robotnúť túto proti vás. Wow. 30. Okay. Dead. Nice. Sorry, že vyžijem. V aute Crack. má low. Nemá shieldy už v aute. 30 Ten byli. bielom. Dead. Ten má upelov tiež. Ten je... To je asi bot, to je bot. ten To je jeden. bot, to je bota. Nice, dobrý hlavne. Nice. Pome do zóny, nie? Ty vole. Medal, Ten medailon campy je pracoval. hrozný, jak ho buffnuli. Já nerfnuli. A tak aj tu ti pomôže celkom. Tak si robil dobre viac hopa. No, ty piči. Letí jeden. 100. No, mi ho vybám. Tá, nezabíjaj. Je tam typek, bacha. Ty vole, to bol kúsok. 70, 100, niečo? Čo idete? Ďalších 100? Od- Má jedno. Od sa rebutuj, Ešte tam niečo ostalo. Ďalší minus 120. Někde Díky, hodně díky. vzadu. Jo, pohoda. Ja idem na nich. Taky. Ale ja to mrdám, ja si vyfajtíme TikTok. 30? Suspy, tak si ma odhodil strašne preč. Sorry. Pohoda. A zamenený, kde aj ten medalon campy, kamo. Grand launcher. Počkaj, ja sa vyhľujem, nehážeš. Jo, sorry. No, už ho. Že? Ale kde? Vidím ho. Tu. 22, 28, 26, 50, dead. Ja Crack. som vyhodil moju shotgunu nechtiac. Ukaž co to je. Siphon. Jedu na toho druhého. Já Máte taky. byt? Má jedno, ale Mag já mám. jeden. Ty vole. Čo ti jebe? Kámo. Ja som dead, kamo. Čekaj. Ty piča. Ježiš, tak to bude docela dobrý, no. Ty sú good, no. Zóňa jeden. Ty vole, 33 Naboje kg, do možná raketometu dávám máš jeden. Mám málo, no. 10, ale dám ti. 33. Nice, ja si probím raketomet a im dám. Dal si mu? Niečo mu nedal, kámo. Príjme, jeden VIP. Čo ti mrdá? Zak. Kamene. Crack príjme, suspí tento crack. Doraba má jedno. Idem. Má jedno. Má iba VIP. Nemám nič nabité, ty kokot. Tak to je unlucky. Čo ti mrdá koľko? Dobre mu kamaráta. On rebootuje. Karatu možná, vedle. Okay. Nice. Ďalší tým ťa šutí. Ešte 4 týmy je veľa soličiek. Nebe, čo ťa tak moc chce, ty kokot? Neviem, čomu to jebe. Kvôli tomu jednému killu proste poď aj zónu. Dorob Nice. si ho, dorob. Dávaj ty ho, dorob.
Dostaneš sifon, no. Suspí dáva 2 po 5. A ještě k tomu Jo, on máme, dostal, no. no on dostal double siphon, tak good. No, jo. Poprebije si. Třeba si ten, jo, nice. Kámo, čo im jebe, aby Tak hantili si- jedného typka. Čo ti mrda? Borec nevie ani jak žije, mytika. Kámo, S plus tier, ukaž si z toho padne. 3v1 si suspí. Nejaká random mytika. Ještě nikdy. Jo, jo. Pulska, S plus pulska. třeba nikdy nebyl. Ty pišťalo. To je v pohodě, či nie? To je mega Vlastne, good. že to nemá. To je goated. Ale nedrž to, na blízko to iba spamuj. To vás asi nestíham, čo? Ako, podľa mňa, ak sa bude snažiť, tak možno stihneš. No. To počkaj, ja si dám big, keby náhodou ma pušujú. A potom si zober tie rakety hlavne. Ja som ich nevidel, kde sú, ja vidím. Napravo. To nestiaš. To je on. Stíham, oni sú jebnutí. Oni sú slabí, no lenže my nebudeme mať ľud, no. Let do zóny. Dvojte, Tady že je, máte no. podobnú. Lenže kamo, bude dávať po 8. Ja sa nemôžem Ano. zase hýbať, kamo. Já taky ne, no. Do piči. Mne sa to buglo tá hra. Mě taky. Ja mám úplne Že divný škoda. obraz, kamo, mne sa to buglo. Mně se to taky buglo, já se nemůžu hejbat vůbec. Ja nemôžem ani nastavenie, nemôžem nič, chlape. Kámo. Ja som cooked, kamo. Nemôžem nič robiť. Sorry, já zkouším různý věci, já jsem vám pozval typky, ale já jsem to minule nějak vyřešil. A ja, ale neviem jak. Jo, nice, děj třeba jiný okno, nebo jiný okno, jdi třeba na Spotify nebo něco. Na YouTube, cokoliv. Ne, nemôžem, nefunguje mi to, kámo. Hm. To je kokotina, keď sa nemôžem hýbať. Ty pičo. To je jebla hra. Nice, super. To je kokotina. Ach jo. 3v11, ale. Nice, uspí. Nice. 30 kg som si jebol, alebo koľko. Nice, kamo.